نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. Comme il est né comme ben kodoka amene ne kun ya fage nyini ga na sura ko nyamima o fenj me comme ne ka ko ka cha awale lodi karamo ne kun wala ko nyina wati dola ngo mo ko juru ni dola ibulo e yo juru dona sandi na ko dol nyina bonodi igalo na furusiri ya faga suriya ko ga shandoni ngama ile ga so mi ngem ma fam ko sebe wa barsa sen fana la ibra fo nyina ko nyi ibra ki di wardi an wale ye dora fo nyina o dora la ko tuni wale ibra dora fo nyina ngoteni akramo le trafi nyina naso le di wardi masengile yo di ma ye tu fo nyina wale dumanye alhamdulillah manla warbe ne ku na fulo yere de benku ngane de juru do ndabla ile baga ki ye juru do ndabla la ikun bo foyena depuis senfro la ngara kuma fiina wati minna ni kuma o tien foyena ndi fra wara nyini sandi war soro nga ko fleur minna ti kon galo agala jiti di barsa furusiri surale ne jigi dale la war minga ile kan ki te juru do ngotuni ne fina bara leeru di mo wara lu ma ngoni ke la war soro ndo nyina wolu fina jigi te ikalo famin ka ju silama ala yere ngolo tiga bo fawndo barsa silama kon nala ibrake ki inyo na jena kala tenu ni korala iba dabla ni dore mato ya dabla muso di bayla barsa e korale siya kan o ko fe iba kala dolem na badi ni korale mu katama ka wa barso wona ki wadula mi ni sen woni tisalo la edito so wona na iba ga galonte ala di karamo o chemai barsa iba ga korola galone di koray no fe ni ka kuma fa molo nyana al no kelen galonde so kelen tieni so ida be mo golla ko chokorba yare le kafo wala dumanye na so la bungi soro ka dima depuis a wati la ni ko fanya na ko ni ben ma fiyo ko so manla alhamdulillah ibse wajulla de ibse wajulla e ma fodo ko islamia de ko kanga ngalon tike wa e ma foko islamia de ko ngalon tike mai islamia de mo fiya ko sebe manga on de ta ni islamia wara de fe ya fa me ne punta ine woni de ta ni islamia wara fa ala sabu ne be sira ni folo na presene lu ala sene Allahu akbar itumba no fonya na adam na lati senima ngale nte jilaw bol sayide te wajul lamela iti songi siga Sunna TV laje na ka tre kunde Sunna TV laje ne ala ifla ka minga te kunde sakala emiye ngalon tigaliye islamaya yoke haramuye alakira ya haramuya sallallahu alayhi wa sallam وكما يباي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حسدنا كبايرة أكو ألكركو صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق أكو بوما نيكي فوي فإن الصدق يهدي إلى البر كذاك تيفو وبهذا من ديمبلا كيكي بارو نيمون ديكا أني هير بارو أكو مبي أو فتنيا فيني كبو نغلونتيكي فيني ما kadaka galontiga fene o be ke sawye ka adamanden bla kujugu de la ani ala soso o no be to wala maoma be ni kera tiafo lae tuma be to ka tiafo wakati be tiafo alabana ala bi to sebe meleke o fe meleke minum be ni ulu be gafe do bolo tiafo lo to be sebe mina e to be sebe o kono ki tiafo lae wa mo fene be na ya soro ebe ngalon tige kachaya wakati bele jelena gafe dobe meleke o fene bolo bo sebe ngalon tige lo to de be sebe wala e to be sebe o gafe kono ka fokiye ngalon tige laye ni ala kara ka hadisa sallallahu alayhi wa sallam min ba irana ka fo kien foli o de kan min ba irana fene ka fo ngalon tige li fene o ye fenye femi na haram ya lendo alislamaya kono ama ina ala fa ala ka haklimandi ambele jelema ile rakalaje ayirani alache mo jumendi kramola kuma na Sunna TV la ka banga segal ko faso ki yarma de nyona
nga ne la furusiri ko ba gbala ɲɔgɔn ɲɛ ma ɲa dila ala le ma barisa masa min se ka don mɔgɔ ji kɔrɔ i ji tɛle ala le o di ni ala k'i sɔn ala di ne la wari ko ɲɛnabɔ يا نور النبي يا نور